Aikari a wodi ya andu gĩcigo-inĩ kĩa Magarini nĩ amwe ya arĩa magunĩkĩte na ũteithio wa irio kumana na ng'aragu nene ĩrĩa imagomeire ũrĩa ũtwarĩtwo nĩ kanitha wa New Life Prayer Center kũhĩtũkĩra thirikari ya kaunti. Na miliona maybe chakula ya shilingi milioni 2-3. Lakini tumesikia chakula zaidi ya milioni 13. Bandali 1000 ya unga, maharagwe, mafuta. Sasa umesikia amechanga pia hapa kujenga dispensary. Niliona kwa runinga na kuna kitu huwa kinaitwa neema ya Mungu. Nilifikiria nitafanya nini ili nifikie watu. Na nilipotafuta jinsi ambavyo nitakutana na viongozi wa county government, cha kunishangaza ni kwamba yule ambao nilimpata wa karibu sana ni yule ambao sikutarajia atakuwa wa haraka sana kwa kunipokea, ambaye ni bwana governor. Agitongoria mihango ya ugai wa irio ici, Gavana Gideon Mung'aro nĩ acoketie ngatho na kũria andũ na ikundi ingĩ iria irĩ na ũhoti wa gũthaĩrĩra thirikari mihango-inĩ ya kũng'ethanĩra na ng'aragu mathiĩ na mbere kwĩrutĩra. Kupitia serikali kuu, serikali ya kaunti na wahisani kama Pastor Ezekiel na kanisa yake na wengine wengi ambao watakuja, kwamba tutahakikisha hakuna mtu wa Kilifi ataweza kuangamia kwa sababu ya tatizo la njaa. Ng'aragu gũkũ Magarini ĩhĩte ũndũ atĩ aikari marauga kũrarĩra nĩguo mũtugo, makiuga ũteithio ũyũ ũkĩte ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Chakula ni shida, kusema ukweli. Sai uking'ang'ana ukipata mfuko shukuru, lakini sana sana ni ukose. Kwa mfano leo tumekuwa pale Kakoneni na tumejionea kwamba kati ya watoto 800, watoto 300 peke yake ndio wameweza kufika shule. Kwa hivyo tumesema wakati tukipeleka chakula kwa wananchi pia tutakuwa tunaangalia mashule. Wagi wa maĩ ma kũnyua na ma kũhe mahiũ nĩ thĩna ũngĩ mũnene gĩcigo-inĩ gĩkĩ ũrĩa wakĩrĩirio nĩ nyamũ cia gĩthaka gũtharĩkĩra ndemu ĩrĩa aikari mehokaga. Sasa hii tumekaukiwa sana, hata hatujui tutapata wapi maji. Ndovu pia wametuingilia, mabawa yakiingia maji, ndovu wanakuja kwa mabawa wanakunywa maji yote, wanamaliza. Kuna haya mabawa ambayo yaliweza kuchimbwa huko nyuma na mashirika, na walichimba, na walipochimba maji yakaingiliwa na hawa ndovu, na sahihi yameisha, totally yameisha. Na hata kama pengine tunaweza kutembea hata hapo kwa hilo dingu ambalo sahihi ni matope matupu, ambao walikuwa wana sahihi wanayatumia hiyo matope wa koroge alafu wapate kidogo tu hiyo maji. Thirikari ya kaunti ya Kilifi nĩ ĩgathĩkĩte mĩtaratara ya gũtwarĩra andũ maĩ matũũra-inĩ, mĩhang'o ĩrĩa ĩrakinyanĩria ũnyitanĩri na kambuni cia motungata ma maĩ. Watu 40,000 na ndio ambao wameathirika zaidi katika hii wodi yangu. Kwa hivyo hii wodi yangu maji hawana, chakula hawana, na hata pia wanasumbuliwa na wanyama pori. Hamwe na gũkũ Magarini, icigo ingĩ iria ũteithio ũyũ ũtwarĩtwo nĩ hamwe na Malindi na Ganze. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.